membagi pengalaman saya KKN di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, yang nantinya saya akan share kepada Ibu Bapak tentang kegiatan-kegiatan dan dokumentasi KKN saya. KKN saya yaitu berjudul tentang memberi pengetahuan seni karawitan terhadap anak-anak Desa Tenjolaya, dan tentunya membawa protokol kesehatan yang telah disediakan oleh ISBI Bandung. Dan selamat menyaksikan video dokumentasi dari kegiatan KKN saya. Dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run free. Living in ruins of a palace within my dreams, and you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. So all the cups got broke, shards beneath our feet, but it wasn't my fault. And everyone's competing for a love they won't receive, 'cause what this palace wants is release. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty. Itulah video dokumentasi dari KKN saya yang dilaksanakan di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, tentunya bersama teman-teman saya yang ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Pelesiran numpak kuda, ngaliwatan kanu bala, sisindiran asli Sunda, warisan kolot baheula. Tah kitu barudak, sisindiran teh asli budaya urang, jadi urang kudu ngamekarkeun budaya Buddha Sunda. Muyaya kata laga ngalapuya, budaya kudu dijaga, urang sodaya-dayaan. Penonton. Ya, Abi aya sisindiran. Aci kadu sindiran, kapadang sesamana, ayo urang sindiran, pangbeberang kadang-kadang. Somse, neng meni somse, neng meni somse, sombong sekali. Somse, neng meni somse, neng meni somse, sombong sekali. Bongan baik, bongan royelan baik, bongan ruyukan baik. Ih, asa belen.